Irani buriya ni igihugu kinini cyane bitandukanye n'uko benshi tubitekereza, kuko Irani iri ku mwanya wa 17 w'ibihugu binini cyane ku isi, ubwo ndavuga mu ngano cyangwa se mu buso. Irani ikaba igihugu cya kabiri kinini muri Middle East, ubwo ndavuga mu burengerazuba bwo hagati, aho izikurikira igihugu cya Saudi Arabia cyo kiri ku mwanya wa mbere, ubwo ndavuga n'ubundi mu burengerazuba bwo hagati. Tugiye mu mibare, Irani ifite ubuso bungana na miliyoni 1,648,048. Birumvikana neza ko ari igihugu kinini cyane. Kugira ngo umve neza uburyo Irani ari nini cyane, iruta Ubufaransa, ikaruta Ubwongereza ndetse na Espagne. Gusa nanone tugiye kugereranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihanganye muri iyi ntambara, guhera muri Gashyantare kuri 28, Irani yahita iba nk'akana gato cyane, kuko imijyi cyangwa se leta enye zonyine zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora ubwazo kungana na Irani. Ubwo ndavuga Washington DC, California, Texas, Montana ndetse na Illinois. Gusa nanone ibi ntitwabitindaho cyane, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umugabane nk'uko tubona Afurika, ariko ikaba irimo n'ibindi bihugu byinshi kandi binini. Amerika nayo rero ni leta nyinshi zihurije hamwe, harimo izo za California twavugaga, Texas n'izindi leta nyinshi utavuga ngo zirangize. Mbere y'uko iyi ntambara ihanganisha Irani, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangira, ubwo mbavuze ibi bihugu bitatu kuko aribyo bigaragara nk'ibihanganye. Gusa twe turabizi ko hari ibindi bihugu bikomeye byagiye bivuga ko bishobora kuba bifatanya na Irani. Mbere y'iyi ntambara, Irani yari imaze imyaka 40 yose iri mu bihano by'ubukungu, ahanini byanatirwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nanone bigaragara ko Irani ishobora kuba yari imaze imyaka yose yiteguriye intambara, haba mu buryo bw'ibifaru, indege z'intambara zigezweho n'amadrone adasanzwe ku rugamba. Kugeza ubu iyi ntambara iri kuzuza ukwezi imaze itangiye muri Burengerazuba bwo hagati. Ariko igitangaje muri ibyo nuko nta na rimwe Irani iragaragaza cyangwa se ngo ibe yatangaza ko iteganya kumanika amaboko ngo yemere ko yatsinzwe iyi ntambara, ndetse ikaba inakomeje kugenda igaba ibitero bitandukanye kuri Israel ndetse no ku bindi birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu bitandukanye, ubwo ndavuga za Qatar ndetse n'ibindi bihugu bituranye na Irani. Ahanini Irani irasa kuri ibi bihugu ibishinja ko bitarabereye inshuti nziza muri iyi ntambara, kuko Irani ivuga ko ibihugu bya Qatar na za Dubai byakabaye byarahise byitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bigasenyera ibirindiro by'Abanyamerika biri mu bihugu byabo. Kuko niyo urebye usanga Amerika nayo yifashe ibirindiro byabo biri mu bihugu bituranye na Irani mu kugaba ibitero bitandukanye muri Irani, bityo Irani nayo igahita ibifata nk'abanzi bayo. Kuko birumvikana umuntu ntiyakubwira ko muri inshuti kandi ubizi neza ko acumbikiye abanzi bawe, deja nawe aba yamaze kwitwa umwanzi wawe. Gusa nanone nubwo Irani itigeze igaragaza ko yacitse intege, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kugenda atangaza ko Amerika yamaze gutsinda iyi ntambara, ndetse ko Irani isaba ko haba ibiganiro by'amahoro, ariko ngo Amerika ikabyanga. Ibi bituma abantu benshi bajya mu rujijo, kuko nino ntambara ijya gutangira buri wese yumvaga ko Amerika na Israel bagiye gutera Irani bakarimbura intwaro za kirimbuzi n'inganda zazo, ndetse bagakuraho ubutegetsi bwa Irani bagashyiraho ubwabo, ndetse rwose wumvaga ari ibintu bitazarenza nk'icyumweru bikaba byarangiye. Gusa n'ubwo ubuyobozi bwa Irani buracyahari, arizo ntwaro kirimbuzi nazo zirahari ndetse ku bwinshi, kandi Irani ntijya isiba kurasa. Uyu munsi urabyuka ukumva ngo yarashe muri Qatar, za Dubai, aho hose n'ahandi. Ariko nanone ukibaza uti, ese ni izihe mbaraga Irani ihisha, cyangwa se ni ubuhe bushobozi Irani ifite butuma ibasha guhangana n'ibihugu bibiri by'ibihangange ku isi, ari iby'Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuko buriya Amerika ifite igisirikare gikomeye cyane ku isi, ndetse na Israel ku bintu by'ubutasi n'ikoranabuhanga mu bya gisirikare irayoboye cyane. Hano ngiye kukwereka bimwe mu bintu bituma Irani ikomeza guhangana na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nkwereka n'imbaraga z'igisirikare cya Irani muri rusange. Icyo usabwa wowe ni kimwe, ni ukureba hasi handitse subscribe ukahakanda kugira ngo utazajya ucyuka n'ibindi biganiro nk'ibi by'ubutaha. Njye mva nk'ibisanzwe nitwa Chris, iyi ni Chris Media, mbahaye ikaze. Kugira ngo wumve neza Irani y'uyu munsi biradusaba gusubira inyuma mu 1979. Mbere y'uyu mwaka Irani yari inshuti ikomeye ya Amerika. Shah Mohammad Reza yari umuyobozi wa Irani, ariko washyizwe ku butegetsi na CIA cyangwa se Central Intelligence Agency. Iki kikaba ari ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nacyo kigo gitegura zino misiyo ujya wumva zidasanzwe. Iki kigo rero byasaga nk'aho aricyo giha amabwiriza ubutegetsi bwa Irani, aho byari mu 1953. Icyo gihe Irani yaguraga intwaro za Amerika, yakiraga ibirindiro bya gisirikare by'Abanyamerika, ndetse rwose abayobozi ba Irani bajya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu manama atandukanye. Irani yari igihugu kigezweho, gikize kandi gishyigikiwe n'uburengerazuba bwose. Muri make Irani yari inshuti ikomeye cyane y'Abanyamerika. Ariko munsi y'ibi byose abaturage benshi bari bafite uburakari, babonaga amafaranga ya peteroli ajya mu butegetsi bubi akajyanwa mu mahanga, mu gihe abaturage basanzwe basaga n'ababayeho nabi, ariko nyirabayobozi bo hejuru bo batekanye. Mu 1979 ibintu byarahindutse, ubwo habaga icyo bita Islamic Revolution yakuye Shah ku butegetsi, ubwo ndavuga mu perezida wa Iran Mohammad Reza.
niwe bakundaga kwita Shah. Ayatollah Ruhollah Khomeini uyu yari umuyobozi wa Iran ariko wari warahunze igihugu kubera kunanirwa kumvikana n'Abanyamerika. Muri iki gihe cy'impinduramatwara za Kisilamu, uyu muyobozi yahise agaruka muri Iran ndetse ahita asubira no ku butegetsi byihuse cyane. Icyo gihe yakiriwe n'abaturage benshi ndetse ubona ko bamwishimiye cyane. Uwo munsi agisubira ku butegetsi yavuze amagambo agira ati "Death to America" cyangwa se urupfu kuri Amerika. Ambasade y'Abanyamerika muri Iran yahise yatakwa. Abadiplomate bose barafatwa ndetse barafungwa iminsi igera kuri 444 yose bafunzwe na Iran. Kuva uwo munsi wari inshuti ikomeye ya Amerika yahindutse umwanzi ukomeye cyane. Kwigarukira uyu munsi wa none, ubwo nagira ngo mbanze nkwereke inkomoko y'aya makimbirane. Noneho ngiye kukwereka uko igisirikare cya Iran gihagaze ku munsi wa none. Buri Iran ifite abasirikare bagera ku 610 ababazwi nka active duty personnel bakora mu buryo buhoraho. Gusa aba bakaba mu byiciro bitandukanye by'igisirikare. Abagera ku 350 babarizwa mu ngabo zisanzwe cyangwa se bano barwanira ku butaka. Abagera ku 190 baba muri IRGS, Islamic Revolutionary Guard Corps. Aba ni bamwe barinda abayobozi bakuru n'abandi banyacyubahiro bose. Hakaza abangana n'ibihumbi 18 barwanira bakanacunga umutekano wo mu mazi. Igisirikare cya Iran gifite abasirikare barindwi 37 bose babarizwa muri Air Force. Hakaza n'abandi 15 bashinzwe ubwirinzi bwo mu kirere cyangwa se Air Defense. Aba ari bamwe bazimya ibisasu bibateye bitaragera ku butaka bigaturikira mu kirere. Bakaba bamenya ko ari indege y'umwanzi yinjiye mu kirere cyabo. Saba gusa kandi Iran ifite abo reservist cyangwa se babasirikare batari mu kazi ariko bashobora kwifashishwa mu gihe bibaye ngombwa. Aba bakaba bagera ku 350 bose. Gusa nanone ngo mu gihe cy'intambara Iran ishobora kugira abasirikare bagera kuri miliyoni bose. Urumva ko kubijyanye n'igisirikare Iran nayo itoroshye habe na gato. Iran ifite tanks cyangwa se bino bimodoka by'urugamba bizwi nka burende bigera ku 1500. Bakagira artillery systems. Ubwo ni bino bibunda binini biterekwa ku butaka. Bikaba byarasakura ndetse no mu kirere. Ibi bigera ku 7,000 byose. Iran kandi ishora ingengo y'imari y'igisirikare cyabo ingana na biliyoni 7 z'amadolari ya Amerika. Ku isi yose Iran iri ku mwanya wa 11 w'ibisirikare bikomeye ku isi. Intwaro nyamukuru ya Iran ni misile ziraswa mu ntera ndende. Iran ifite ububiko bunini bwa za misile kurusha ibindi bihugu byose byo muri Middle East. Iran ifite bino bisasu bidasanzwe bizwi nka ballistic missile birenga 3,000 byose. Ibi bisasu biba bishobora kuraswa bikagera ku ntera ya kilometero 2,000 kandi mu gihe gito cyane. Ibi bivuze ko Iran ishobora kurasa muri Israel, Saudi Arabia na UAE ndetse no ku bindi birindiro by'Abanyamerika cyangwa se US bases. Iran ntabwo ifite za ballistic missile gusa, kuko ifite n'izindi nyinshi nka Shahab 3 n'izindi nyinshi. Iran ikora misile nyinshi cyane buri kwezi kandi nyinshi zikorerwa mu buvumo no mu misozi, aho bigoye cyane ko hakwatakwa. Iran yakoze bucece drones z'ubwiyahuzi nyinshi cyane. Companies nka Shahid Aviation Industries zikora drones zirimo Shahid 136, Mohajer 6 n'izindi. Shahid 136 yo ubwayo ni nk'igisasu kigendera. Ikagira umwihariko wo kwihuta cyane, kubihendutse ndetse no kurasa bidasanzwe. Aho nk'iyi Shahid ishobora kugura 20,000 by'amadolari byonyine. Bikaba na bimwe mu bice intege Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara. Kuko usanga Iran yarashe drone y'ibihumbi 20,000 maze Israel igakoresha ubwirinzi bw'ikirere bahagaze amamiliyoni mu guhagarika ako kadrone kamwe gusa. Iran yarashe misile zigera ku 137, drones 209. Ibi binatuma ikibuga cy'indege gikomeye cya Dubai kizwi nka Dubai Airport gihita gifungwa by'agateganyo bitewe n'impungenge z'ibitero bya Iran. Ikindi kintu abantu badakunze kwitaho, Iran ifite umubano ukomeye cyane n'ibihugu byinshi byo muri Middle East, harimo nka Lebanon, Yemen, Iraq, Syria, Palestine n'ibindi. Ibi bivuze ko iyo uteye Iran uba wiyemeje guhangana n'ibihugu bitanu byose. Roketi zigera ku 150 zishobora kuraswa muri Israel ziturutse muri Hezbollah, ndetse zimwe zaranarashwe kuva intambara yatangira. Ubundi impamvu y'intambara yose ni nuclear weapons cyangwa se intwaro kirimbuzi. Iran iri hafi kugira nuclear bombs cyangwa se intwaro kirimbuzi zigera ku 10. Ubwo biranashoboka cyane ko Iran yaba ifite ibisasu kirimbuzi birenga 10. Amerika yakoze operasiyo ifatanyije na Israel bore ko bahagarika Iran mu gukora ibisasu bya kirimbuzi, ariko bangamirwa cyane no gusanga Iran izisha munsi y'ubutaka. Mwibutsa ko iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 Gashyantare, ngo nawe urumva igihe maze kari kinini cyane, kandi Iran ntihagarika kurasa. Iyi ntambara iri kugira ingaruka ku isi yose, ahanini bitewe na Strait of Hormuz. Ikaba ari inzira yo mu mazi inyurwamo na 20% by'ibikomoka kuri peteroli. Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyarazamutse cyane bitewe n'ino ntambara, kuko akagunguru kamwe ka peteroli ubu kageze ku madolari 118. Kugeza ubu umuntu ntiyakwemeza uwatsinze ino ntambara, kuko ari intambara ubwayo irakomeje ndetse na Iran iracyarasa.
nubwo Amerika idasaba gutangaza ko bamaze gutsinda intambara, aho bavuga bati abayobozi ba Iran bose twarabamaze, ndetse niyo twajya mu biganiro tukabona abo tuganira nabo. Dore ko no ku munsi wa mbere w'intambara umuyobozi wa Iran Ali Khamenei yahise yitwa n'ibitero bya Israel na Amerika, ndetse Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabyigamba cyane. Kuva mu 1979 kugeza uyu munsi wa none, Iran ntiyigeze yemera gutsindwa na Amerika. Ni nasoje ikiganiro cya none, nkubutsa gukora subscribe kuri Chris Media. Jye ndi Chris, naho ubutaha.